Sonda perişteleri sonday meyrimde. Ve kâle lehum hazanatu, kana esiklerдің bari açılardı da perişteleri selamun aleykum degen sözben karşıladı. Selam sendirge, Allah'ın selamı sendirge. Endi ешқандай korkunç yok sendirge. Tıptım. Şamaların kelgençe жақсылап атқарып беріңдер мұсылманшылықты. Allah'ın dinin, namazın, şamaların kelgençe istedіңдер. Жақсы болдыңдар. Selam sendirge. Allah Tağalanın üzülmeйтін selamı. Fadkhuluha khalidin. Kirip ketіңдер tezirek mына jannatқа дейді екен. Сонда жаңағы jannatқа кірген мұсылмандардың қуанғаны, сол күні олар бір ерекше алхамдулилланы айтады.